Ni orduan tarteka Irungo Harrera Sarera hurbiltzen nintzen nezaken hartan laguntzera, eta hori zen goizetako itzulia egin batetik eta bestetik baita ere Irunen gelditze erabakitzen zuten migrante bakar horiei elkarrizketa bat egitea beren asiloko prozeduran laguntzeko. Haiei laguntzeko eta bestetik guk ere haien historia pixkat hobeto ezagutzeko. Orduan hola egin nion Ibrahimari lehen elkarrizketa. Eta egin nion lehen elkarrizketa ez genuen bukatu erabat, berriz gelditu ginen hurrengo asterako, eta hola sortzen joan zen gure artean harreman berezi bat, Ibrahimak esaten duen bezala mugimendu bat. Harreman bat azkenean barruan zerbait mugitzen dizun ari bat delako eta hola sortu zen gure arteko mugimendua. Lehen solasaldi hartan Ibrahimak kontatu zidan berak ez zuela Europara. Etorri nahi ez horrek aldatu zuen janik migrantekiko nuen begiradaren logika edo pixat hautsita utzi ninduen. Eta hartu nintzen bazela bere baitan korapilo berezi bat, eta baita korapilo hori askatzeko modu oso berezi bat ere. Ahozko kultura baten arrastoak zituen jario berezia zuen Ibrahimak. Bere kontatzeko modu oso propio bat, logika, gramatika, poetika berezi bat, holako edertasun arraro bat, eta orduan iruditzen hor zerbait egin zitekela horrekin. Yo nací en Guinea, pero no en Guinea-Bissau ni en Guinea Ecuatorial. Hay otra Guinea, capital Conakry. Tiene fronteras con 6 países, te diré 3, Senegal, Sierra Leona y Mali. Allí me tocó nacer. Nik uste dut migrantea iristen denean Iruna edo iristen den lekura bidea hain zaila luzea eta gogorra izan da, behintzat empatia edo maitasun pixkat jasotzea ere behar oinarrizko bat dela. Orduan, kimika bat sortzen denean holako zerbait isurtzen da ez, bi personen artean, eta nik ere jaso nuen beregandik. Eta ni ere aldatzen ari nintzen, azkenean migranteen errealitatea ezagutzen duzunean, berriz zure haragira, zure larrura itzultze ez da erresa, eta orduan ni sentitzen ari nintzen hori guzia, eta nik ere harreman hori barruan sentitzen nuen, eta hola, oharkabe eta hitzez esplikatzen zaila den moduan, kimika bat eta kimika hortatik lantxo bat egiten hasi. Nik berari esan nion momentu batean Ibrahima, nik uste dut merezi duela liburu bat egiteak. Soy de la etnia Fula. Nuestra lengua es el pular, pero también puedo hablar en malinke y me arreglo con el susú. En Guinea se hablan 25 idiomas y el francés 26. El francés, sí, el francés lo aprendí en la escuela, pero yo soy Fula, me sé todas las palabras en pular, en susú más de 1000 y en malinke un poco menos que en susú. En francés no sé cuántas palabras conozco. Nere alegina etengabe izan da, batetik bera entzun zedin nahi nuen, eta bera ikus genezan, eta ez ni tartean sartu hor, berari itzal bat egiten, eta esku bat bera zuzentzen ari zena. Naiz da nahi edo ez beti azaltzen den ez zure eskua, baina ez nuen nahi bere kontakizunaren eta nere idazketa lanaren artean inolako tutore figurarik hartu, ez da aduana moral edo olako filtrorik pasatu, guk hobeki ulertzeko bere ez. Bera, bere baloretan, bere ikusteko moduan eta bere kontatzeko moduan entzutea nahi nuen. Orduan, ahozkotasun horren neurriko euskera bat
fabrikatzea izan da batez ere nire burua uste eta lana handiena. Yo no tenía intención de salir a la aventura. Estaba aprendiendo a conducir camiones y creo que si hubiera seguido un poco más, habría empezado enseguida a trabajar. Con ese oficio habría podido mantener a mi familia sin salir de Guinea. Ese era mi objetivo. Pero mi hermano pequeño se escapó y eso cambió mi destino. Está en el camión. ¿No? ¿Está arriba igual? ¿Está Ibrahim o no? ¿Ibrahim? No, está al otro lado. ¡Eh! Tassou, Sermous. Je suis trop sale là. Ah, c'est pas grave. Ça va? Et toi, ça va? Ils sont venus les amis, hein? Ah, T'inquiète bon. pas. Je te cherchais partout. Ouais. Je pensais que tu étais rentré sous un camion. J'étais en train de regarder quelque chose. tu étais sous un camion. Ouais. Tu me montres comment c'est? Hein? Tu vas te salir a mí. On est. Ça va? Como los amigos. Ça va? Très bien, muy bien. Mais on s'était vu la dernière fois. Tu te rappelles? Está bien, bien. Hola. ¿Qué tal anda? ¿Vamos a leer Bien, una sí. película o qué? Si, en Hollywood. Beaucoup. Et tu vas pas me dire que tu as arrangé la voiture de police encore? Eh? Tu l'as arrangé encore? Bazen nere gogoa eta ilusioa ere, batetik Ibrahima eta ahozko kultura sendoa duen persona baten artea erakustea, eta baita migrantea bere ezintasunetatik baino bere gaitasunetatik erakustea ere, eta bestetik guretzat ez, nik euskara ahozko bat sortzen saiatzea idatzian izanik ere. Ah, regalando ahí Carmen. David. Descansa bien. Iba solo, en medio de la noche. En el desierto, los pies se hunden en la arena y es muy difícil avanzar. El cuerpo pesa más. Pero seguí adelante, hasta las 4 de la mañana, atravesando una oscuridad muy larga. Cuando me cansé, paré y miré alrededor. La oscuridad empezaba a romperse. Eso me dio miedo, porque yo no conocía aquel paraje. Era el desierto puro, el territorio de las serpientes, el sitio donde mueren las personas. Pero yo entonces no lo sabía. Así que me tumbé y dormí. 6 horas, más o menos hasta las 10. Al despertar, me quedé un rato mirando adelante, sin saber dónde era adelante. Miré adelante en todas las direcciones y no vi nada, solo desierto. Desierto aquí, desierto allá, desierto por los 4 lados. Tu as encore la sueur ici, Brahima? Ça, c'est tout le temps. C'est les yeux. Con Sierra Vieja, Ouais. coincidente con línea 130. Comment ça va au niveau des yeux avec la lumière et tout ça? Oui.
comme il n'y a pas beaucoup de soleil actuellement, ça va. Mais avec le téléphone, il faudra que je diminue beaucoup. Oui. Parce que si je regarde trop, les yeux pleurent parfois. Et Parfois encore, ça me pique beaucoup dedans, je les gratte beaucoup, surtout pendant la nuit. Les yeux. Oui. Et qu'est-ce qui te provoque ça? C'est depuis le désert? C'est Ça, le soleil vient du... de me commencer, mais je ne sais pas. Mais si ça- à Irun aussi, Ibrahima, tu avais beaucoup oui, là. oui. C'était les yeux... c'est la lumière du désert qu'il t'a laissé, non? Tout ça, ou non? Je ne sais pas, mais j'ai rencontré ça dans mon aventure. Próxima parada, San Jaime, con Puerto Poliki, Real. poliki. Poliki. Beti aurrera. Bai, goxoki. Elkarrizketen prozesua zaila izan zen momentu askotan, gogorra izan zen, eta nik duda etiko asko izan nituen ere, nire baitan ea zinez laguntzen ari oten nintzen, edo berriz sufriarazten ari oten nintzen, zeren eta pasarte batzu badira bereziki gogorrak direnak, berak ere kontatzerako momentuan korapilo latza sortzen zitzaion, negarraldiak izan dira, isilune oso luzeak, eta nik nire lekua pixka zalantzan jartzen nuen, eta nire galderak eta nire ariketa orokorrean ez. Momentu horietan guztietan berak tiradu aurrera, eta berak lagundu dit ateratzen hortik pixka bat, nik beti aukera eskaintzi nion, Ibrahima, utzi genezake hontan nik ez du nahizuk sufritzea berriz, baina nik uste berak zentzu bat ikusi ziola momentu batean, nik edo guk ikusten geniona, eta orduan hortik tiraduela aurrera. Yo no querría hablarte más de estas cosas, porque cuando hablo empiezo a ver, delante de mis ojos, todo lo que te estoy explicando. Tú ahora estás aquí, escuchando, pero yo estoy otra vez allí, dentro de mi carne, y cuando te lo cuento empiezo a vivirlo de nuevo. Por eso, no querría hablarte de estas cosas, pero tú me has preguntado y yo te he respondido, y cuando te lo he contado, lo he sentido todo otra vez. Ibrahima, comment ça va à Madrid maintenant? Comment ça se passe? À Madrid, je suis là actuellement pour apprendre à un métier qui est très important pour moi, comme le mécanique. C'est ce qui me reste ici à Metz, je ne sais pas d'autres choses. Parce qu'actuellement, l'endroit où je suis pour dormir, vraiment ça ne va pas. Mais je n'ai pas d'autre choix. Au lieu de dormir dans la rue, tomber malade encore comme l'autre fois. Les contaré todo eso y ya sé lo que me preguntarán. ¿Por qué no volví a casa si mi destino no era Europa? Yo también me lo pregunto muchas veces y no es fácil de explicar, pero te lo voy a decir. 1. Cuando una culpa te golpea, es difícil encontrar tu camino. 2. Cuando has llegado hasta Marruecos o Libia, ya es tarde para volver. Tu casa queda demasiado lejos. Estás atrapado entre el desierto y el mar, como un animal. Y 3. Yo no me merezco que los ojos de mi madre me miren. Eso es lo que de verdad pienso. Comment tu vois un peu, Ibrahima, l'avenir maintenant? Tu arrives à te projeter un petit peu ou Bien sûr. qu'est-ce que tu vois? Je peux inscrire mes petites sœurs à l'école. Ça, c'est très important, premièrement. Je peux aider ma mère à ressentir sa santé. Ça, c'est très important pour moi.
Tu sais, fil à mesure, le temps évolue, ça va changer. Mais pour moi, même si ça ne change pas, mais c'est pas grave. Mais j'aimerais que la vie de ma famille va changer. Mais depuis que j'ai connu, c'est Fatima qui est ma mère. Elle a passé toujours la souffrance. Et pour toi, Ibrahima, qu'est-ce que tu aimerais maintenant? J'aimerais rendre heureuse à ma mère. Le temps qu'il lui reste à vivre dans la vie. Je sais, ça ne reste pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais faire ce qu'il faut. Azkenean, aktualitatea era batean jasotzen dugu. Askotan migranten realitatea zenbakitan ematen zaigu, eta oso konkretua dirudi, baina azkenean abstrakzioaren itsasoan galtzen da hori guztia, eta pixkat deshumanizatua gelditzen da ez matematika hortan. Eta bestetik aktualitatea gaina oso modu frenetikoan jasotzen dugu gaur egun, ez? Txiotan edo albiste bat aktualizatu berria dena, gero beste bat gain hartuko dio, eta ni nahi nuen frenesia eta matematika inhumano hortan pixkat beste pausa bat eta denbora bat eskaini, eta konkretuki persona bat bere ahotsean, bere historian, bere gorputzean entzun. C'était une aventure aussi, le livre. Je ne savais pas que ça va arriver ici. Qu'est-ce que tu pensais que ça allait être le livre au début? Je t'avais dit ça, mais moi je ne savais rien de leur livre. Je n'ai jamais fait ça. Même pour écrire une lettre, je n'ai jamais fait pour un autre. C'est les gens qui écrivaient pour moi. Ah oui. Quand tu racontes quand tu étais petit au début, Oui, pour écrire à ta mère, que tu demandais à un ami, oui, pour faire ça pour moi. c'est comme le livre. Oui, Ah oui, là, Ibrahim Balde. 131. Mara Kiak. Marras Kiak, Si, Ibrahim Balde. c'est toi que le dessinateur? Ah bon? Parce que les dessins, c'est toi qui les as fait. Oui. Donc les dessins qu'il y a ici, il y a écrit que c'est toi qui les as fait. Moi, tous les livres c'est que j'avais, moi j'avais pas vu ça dedans. Ah, tu n'avais pas vu ça? Non. Il y a dans le tien aussi, hein? Ah bon? Oui, dans Attends, le je tien. vais faire sortir. Parce que j'ai Ah, tu l'as là? toujours, si je reste seul, je regarde bon. le livre. Tu l'avais toi aussi là? Mais je ne vais pas oublier ça. Parce que je garde toujours avec moi. Parce qu'il n'est plus un enfant. Youssouf n'est pas un enfant. Bon, Ibrahima, c'est l'heure de partir. Bai. Ibrahima, Mila esker amets. ikusi arte, Ibrahima. Berti. Laster larun batean edo igandean, Mikel etorriko da. Si te faut quelque chose, tu demandes. Mikel, tu le verras samedi et dimanche, je pense. Et après, quand tu auras un jour ou 2 jours de libre, on va organiser pour que tu puisses rentrer au Pays Basque, d'accord? On va aller à la cidrerie. Agur Ibrahima, mila esker. Berti. Y tú, tantas veces mencionado, estarás pensando quién eres,
Tú quizá eres un policía, el que decide sobre mi asilo, tras la mesa de una comisaría. Tú verás qué hacer conmigo. O tú quizá eres mi madre, Fatoumata Diallo. Te he robado unas palabras, perdóname. Aún no te había contado todo esto. O tú eres Fatoumata Binta, o tú, Rogiatú. Querría que supieras que Ibrahima no te olvida. Pero este relato tiene más tus. Tú eres Ismail, o tú eres Emi. Te pregunto si aún vives y dónde te tiene la suerte. O tú eres quizá el que cruza ahora el desierto, o el que está en el bosque esperando un programa. Toda esta información es también para ti. O tú eres el que me ha ayudado a llegar en Orán o en Irún. ¿Cuántos tus? O simplemente tú eres tú, el que ahora lee este poema. Te preguntarás, ¿ese tú soy yo? Sí, si quieres, ese tú eres tú. Pero yo no. Yo soy Ibrahima y esta es mi vida.